Enipa bia wo element a wo free man. Me pa chan. Ebi de ya asase, ebi de ye nsuo, ebi de ye gya, ebi de ye mframa. Okay. Ene na ma wo ye complete. Ene na ma wiase. Abode nyina ye complete. Okay. 4 elements we. Enti obi ka say element kura ne den. Eye energy. Nipa bia so kura 4 in 1. Okay. But no uti eye 1. Egya wo mu, mframa wo mu, nsuo wo mu, wati ase, asase wo mu. Na mmom, wan kasa dia odoma ko Nyankopon de ka won kra bia ho. Eye ba ko say ye gya, eye nsuo, eye asase, ye mframa. Nti upese wo ne universe ne communicate ana say upese wo ne universe no odoma ko abode enya enkitahudi a eye ahobrase enya ahomaso. Na we komo omo believe in spirituality. Enti yemfa bibi ti say mframa. Upese wo ne mframa communicate a bia na wonua bi wa kwantuom ne ho akere no ne afa ne mu wo ho no ana nyema eto no wo ho no wonya nka oba fie nka mope enti wokọ asori ayesi begina mu maame eye mframa na de kọ enti first of all wonipa no you will take a very deep breath in na wasan exhale na wama wadwen aye ready say emframa wobofo ekuram ne ya wobeka no ye present obete enti utimi ma onsa so mane yeye utimi bu mu ase mane yeye utimi bu nkotodwe mane yeye opekra unya dua bia obetimi apatwe dua na mana yeye the most of time opese woni emframa tumi kasa eye ama ye nya dua mane nya dua ase because omo na etimi ma mframa kasa ejejema yasote ebia osemme abawa mejina ama menua simesi onyame a wo bo soro wo bo asase na wo bo sa 4 elements nyina Emamo akwa baba one day TV so onyankopon hye obi biara ojebre na wo say ne bando wo ye ho e de hweye nyame nhwa mo no say nhwa mo bim me patwa no maka isimbo mo de subscribe to YouTube channel no mo be comment na mo share mundi one day TV ho adanse ma wonua bi owo fie no me nsa so ntumi kan video ni bi se de da me ka no na adwukua de pagaga me gima konya se ya enya agudi ene maame one day TV maame the nature servants ne ba be twetwe nkomo wode be fa honhom fam ene honam fam obemma ya futu e de bebo ye ntoma no ode be fa spiritual realm ma be hu ne say ye bibi kra na honhom fam deep tia ya na say dibuaye enti monje bre montena se na mo ne ye nkọ ne ye maame nkodi nkomo Shira any day da whatna one day TV ho ehye or subscribe or comment or share yeda mo se se monya ye ho brede bia upload videos a mo hye ma ye mo don't na de bia no ye chinchi no kopa videos bremu e ba cha mo nkai se mo be subscribe mo be comment mo be share mo share ma mo nua bi owo fie anaso obi kra wo ho na problem bi owo bia hu video na e betimi aboa no amwa wa be boa wo nua ena nso so yeda fofo do mankoma Nyankopon e de akyeye se de me kan previous video no ye ne maame se bedidi nkomo ye bedidi nkomo afa eniema ekoso sunsum wiase ye dadam ya bra bom ne de bi aboye ntuma no abopra mama ye makwa aba ye nwa oba one day TV maame ai yeda wase so se de bia no nya bre e de mayen ene etiefo ene ahwefo nsmeda mase mami ene de ensem bi na ya viewers omo de aba sie misa ema wo mo na ye de eni anu yi age wo ene ye se ne de no behwetwe nkomo na wo de anu yi amaye obi bisa se eni pa bia ye wo soul esi de be de ni activate ye soul no ama aboa ye da ne dan nyina okay se yaka se one day television na na waka peace yaka no kre yes eya mon subscribe ma yen mon follow mon share ebeboa yen ebeboa wo so se o pese wo activate wo so a on se yes Saint Michael Saint Peter's Saint Hwan ye bo mu din ye ne bo mpaye they are dead and gone long time ago. So mawu da before ye be wo ye nom. And so ene ye kwa asori a ye bow e bompa ye bom din. Omuso no ene yeguso efre bompa ye no. Nti o ma ye saint. Wo ye ti aseni a
I was say wotimi activate won so se kwan ban so na obetimi activate you so na edin kan holiness. Okay. Se obeye holy unye 100% yenye abofo what you say me na wumi enu nya abofo ye ntimi nka se ye gina abofo gina. Mama we dey sorry. There was Saint Michael and there was Angel Michael and I said they. Oh say omo no ye Saint Michael onipa Rome for GD se obeye ohutini tina asase so. Okay. What you say? Me fan say Saint Peter's omo ye nipa but omo be som ye. Omo be som nyame nti omo be ye kronkron. Na bofo Michael so ho. Oh, Angel Michael ono there wo ye unseen being. Okay. But Saint Michael we mo no mo there omo ye human beings to say ye. Okay. Enti die din kan no obetse wo ho. Ye say ansa na obofo beben obi no age nipa no ate ne ho. Ti age wo ye holy. Wo ye holy so a ye wo hawa ye attract enema ye positive. Na ye wo candles a ye so ye tro ho. Ye repair candle na ye anoint candle na ye so. Na ye dia ye di I build it ye so and I say ye nia wo hwehwe no e wo kra ho no wo de aye ti de di kan pa ye se obete wo ho ti obi bebu sa se ahote no ebi ne se me okay me plans and say me pese me fa me nware me pese me activate me so ye wo nam bi no wo ho e ho ntem mani pakra. Okay. Ye wo nuane bi wo ho e ho ntem mani pakra. Ye wo su bi wo ho e ho ntem ma wo kra. Enti ube abstain from saneama no. Uhu a na wo ho kwan a obefa so a be sie live sa life no. Enti first and foremost wan kasa no. O e wo se ohu se enam a twro kronkron kasa e ho nte no. Na kire se ho ntem ma wo kra. Okay. Ebi ye toteboa omo totemu mpai emo omo totemu empai na fish a omo skill no eni ho. Mama chemu ka toteboa eden. Toteboa ye aboa te se akrante. Okay. Ne nan ni mu mpai nsi. Okay. What you say? E ho nte enso e de pa akrante ni fufu. Me ka kire e nwa ho nte enso e highly nutritious. Ti spiritual person be any who would disa niama we. Oh, salmon. Eye de pa nso e ho nte. Ye ka hunhun masem. Yes, and na ma yen rere ho. Yen rere ho. Nsuo mu na ma yen rere ho. Hunhun mu fomo ye hunhun mu adwuma. Se wo pese nia wo hwehwe won saka. Ye ni. I see. Yendi. Enti utimi yes ade we nyina. Mama mpacho na poke. Pork kra de number 1. Yes. So spiritual person be hwe me na obeka kire me say oye built or a highly spiritual person. Odi pork a o meka kire me. Na me bow to no na me busa ne enti a still owo seeing gift and also utimi communicating with the universe. Na me kan kire so oboa. Wow. Why Muslims hate it? They should explain to us. Yebeti ase. Because trono kra say hunte. But namwa scientists actually say we are na srade e harmless any pork. So we say ade wo hunhum fam any honam fam no. Difference na yeketuwa bi. Enti how a wo be hu say usunsum be brase, udi we dia usunsum be brase no. Eye good ma o health. But enye good ma usunsum. To say ujai. Say ujai. Me nka say obi anko tua wo. But enye obi na ya spiritual person say dey yetiti hey aha. Obetimi adi. But edru mre bi na person we spiritual worker. Wa break it. Wa break it. Why? Kakra ye bi jai. Aha. Enti wo ye anu wie na uhu say aduane we num ho nte. Na wa hwe o techirema so eyie. Se kasa we abre we ya me ye ma dia me pese me hu me kra so yie no ensese me ka ensem a ye filthy ensese me kotena faudifo tena bia
ensese me dia dance kru mu ni a commandment ne ka no utimi di ba ko peso a you can just be free. Okay. What you say? Chiro sem na sem a wo ka eye mransem du no utimi di ba ko so a wo ankasa nia wo pesa wo ye se wo twe wo kra na watimi ehu wo kra su na watimi ayusu wo kra de ayade no wo be free because obi ye obone a enkan obi susu bone a enkan because 10 commandments ni nyina agina de ba ko so odoso. Okay. What you say? Ti odo no nyina agina na ma wo bewe fa we enkoye we enko ni nyina ba wie no ni nyina ko ende se wo be do yonko se wo ho ti afi ko pe holy place bi ti se me ko na ye hye hai ai ho aye basai se me se ye ho na me bom paye metwi ho kama me din so betwi ho kama na be den china boa kunsuom na me de apepa ho kama na ma pe oil bi a eye extra virgin olive oil ti se enye ni ayafrafram na ma anointed land no na maka kire osoro nyankopon se wontie me mpa ebo na ha na sese me begina e de abo mpa ya eho aye holy place. Okay. Aye holy land because tem bia pesa wo bom mpa ye bia na eho ukọ na obu mu ase a aye ye enti enye se o pesa o ye spiritual person a udidi anyhow there bio like nsuo kra na abenum a o so hu se baby a nsuo na wonpa kwa na wo to nsuo na free ne ho no spiritually who you gifted a who say nsuo moton bebere kra ya typhoid no mo achekere ton who say obi acheda na oton yare nti minton nsuo wa bonten wow yeah mintop sachet water bottle water would share fridge mo so mo de ton da mintobi meta me ko me nanti row bi store mu na makoto. Na se mama wo ka no ka candle asembi wo ka candle nsembi but the minimum no say candle ye omu colors but ye obia woni so candle represent mano ana angel ana saint bia wo candle e wo se wo use na wutimi de e frɛ no timi somo no na wo de bobo mpaye bi. Yes eye no kre ye wo candle ne wo candle o your candle be or how better no more than 3,000. Candle. Me will be see her, son. Better no more than 3,000. All purpose candle. A bead wax no more de a organic. Any a day sa candle no. And ya fenny di petroleum, one beer, baby bibia, a bead wax, any a spiritual candle. And see, so use all purpose candle la. Now what you know what says spirituality comes with a price. Unisika don't start. What you say? Oh incense abeshi but the easiest one obetimi aye. E say bi obepepepre any bay leaves. Okay. Na oh shit. And no crap pama ho boni fifie. E na wankasa so a build it with spiritual energy ne. E ma ade bia wo ye bia wo say when your peace wo dey ye. Ti candle dey. Natural say bia purple candle, yeah, the attraction. Obi so better say purple candle, yeah, the money rituals because so bia na share ya candle no use. Oh yes. What you say? But unya bead wax say white say color do na ye pure bead wax I assure you say utimi en craving hu ye na utimi anointing candle no o charge candle no na wo so ade a wo de ye bi otumfo nyankopon anim. Okay, mama na uko ya ye Kristo sum uko omo a sunsun sorry for no omo uko a omo kind of candles blue, red, green, yellow on colors ni na omo wa omo so de ye sorry na ena de bia no bibisa se sa candles ni nyina no se ba ko bia color me problem ne se color bia wo angel representing a man ana say Debbie mamen kire dia minim. Okay. Na di obi su ni ma wonim boroso no. Okay. Na ode aka ho candle oso a na ode ye mpa ebo a e onyankopon anim. Okay. E na gina ma. Okay.
na color no represent problem untia oh use sap candle no candle bia color ewoni a yede ye said you be believe in day colors any spiritual colors no candles no so sa na tie to ko ba bi na so purple candle na the red aka ho na the we na blended candles na all together na say bia eye honhom sorry a obi ani ni issue o de baaye okay ti say 7 colors a represent issue bia o de baaye okay candle bia she bia represent sem ti meme de abawo ne koye e na discussem koye abawo candle wo ho skasem candle wo ho nti obi ade ye hye ne wo hia ye wugidi a o de ye den o de bo paaye but the question is the hour correct hour na ye de hye no is it correct for that purpose Emra ya de sa candle no for sa particular rituals no eya na anase enye na say wo bride ya wo bride ye bibia ebre ben ebre ye de bom paye ya wo bride nyankopon din akese kura no ya wo bride ye de bo ati ase si ye wo bra candle no say me person be so sa candle for the say mani abre pa me wo problem me ma so red candle la e wo say me hu say candle la wo say me so na number 6 okay 8 mame me wa ha say se oba ha na ekoba se obehia gold candle for attracting wealth uso na be kire me say time say no be ready ama okay time say no also candle what you say enti se uf de upem say yaka e wo ba bi say 12 o'clock so good candle na tena se na tena ho na se uso no ma permission na what o ho atwene ono no ntimi detect ma but ntimi hye no because at the end of the day no wada no wono na ekosere universe no on your behalf na ne ya wo bo ho mpaye no wode abro what you say tina yeso ni epie koso yedaye no ti se wokọ na obi bo odua ono na ye responsible so hwe se o se ugu ana se o se unya nkwa aha it depend how a wo ne no ye den etie obo mbu ne ohun ne ho se mekra manu me ho se mba wiase so nya na ado ho ye den ebaaye so we no ye kan hwe be ko deep into spirituality yes so candle ye but when you are prepared or crack extra say me pese eya koso candle eya osa koso candle la so koso enfa hone color no what na sia prayer request ni one but obenya asema ye den abo ho mpaye aha okay nesenka candle no kebeya enka ma wo so no any text ma yes o fiti wa say entina ehu behia say nipa bia wo hwehwe o ma spirituality hia o ha because ya na metai kan say adefo ya yehu omu obia what time ode ye ni bibia o yeah because wa call grandmaster bi wa mana kire ne say we about 12 for now wo be we ya mana about 3 am 12 no na se wada na abo 11:49 and 11:59 ni so no benwane no what you say nti wo be pie akwa ya ade nti se wo sorry ka say spirituality savage spirituality to say ya ene na wo koda no feel say wa na wo daaye bibi ne ball ma wo daaye ade chen so bibi na ye den ebenwane wo utimi hu say wada ahema chen wo sorry akodwonso but wo dwonso nyina no utimi say enna gusu ye den ewo mu nso utimi hu kwan san beda wo mpaso de ya ene na ntira senka se hwi ni ho bibi wo ho aha enti ebeye se nipa ubehu uso esu na utimi ni na communicate ma we dey what dey waka minim say sa topic bia me be kan me treated that but na me ne obinam I remember say me bisa o say so kun se skada forma ene e copy sika so eno me fa na me ka che ne se ma na nye den ma ne emfa eno bisa me say die enti na me che nim say say what say there be na ne spiritual father ka che ne say kun se skada forma na wo fa nyankopon kwa an say nipa ko no dis kana beto won prayers ma no na nhira ko nipa ko no so ye nhira one day television for I have 4
On say yawo obi a wo book knowledge and obi yawo omo an we gifted with knowledge. Iti me de hunhum asem na ma kire enye de book waka. Book no nipa na wo choro no. Wo choro na experience and o de ato book nim. But near men so spiritually near hunhum a kire me se ukoto se sika da ho a eyobi musuo e na 70% wa pra e de ato ho. What you say? Ti wo fa ne de na firi ne so aba so. Period. One Day TV. Me be film kakra mo fa nchebe. E ba try mo mo den se mo be subscribe se de me ka no mo hu do nti na de bia no. Ye sorry anopa, awia anwumre, ekopa videos e de bremu. So man comment, so man share na man like here. E be ma ye feel se adwuma na ye no. Moni enje ho. Me pa cho de bia me ka se mo mo den so be subscribe to YouTube channel no. Mon comment, mon share na wunua bi e wo fi a ne nsan so intumi nka bi so pesa woni ma me di nkomo a se ne dai no na madu enne anwumre mechiachi adofo a mo wo platform no so nyina se muhu ye maame ya na se muhu ya nkasa wa ha ye wo Kumase ye branch na e main branch Kumase no aha bebi ewe eye sere so adeja yaba ensuo kese ba ko a ewa ha ensuo ya yegina ho ye frɛ ne enkwa ennim yenua ba ko atukwan ewa amanane na okoduru ho no in fact niema nkoye ma no eninti ote ye maame nka emma ode ahopoporo enne gidie efrɛ ne maame emma ne maame efinkran abeka yensa awa ha anwumre ya na maame tena ase hwehwe emu no wahu se eye yawudie bi a ewo maame ne mu ewo nkwala no ho ene de ohawe ni amane yi aba na kire se ewo se eye hunhum mu adwumanti no yetu anamon ne yeba nsuo kase yi ho ne yeba besre se nia yebe ye no adane bo a yeba bebo amana nadwi no onhu ye mobo no ngina yechi no nta yechi adane bo na yebebo no ewo se yawudie na ewo maame ne mti yeba besre enu ti yeba besa nsuo ya ye frɛ ne enkwani mu no na ye de akwa ye maame no no de adware ama yawudie biara ewo ne mu wɔ ne ba no ho ama niema nkoyie ma no no eniema atoto yie nti yeba besre afre ye nsuo kase yi ho na ya sere ne na ya sabi de akofie na ye de akoma ye maame no mo de adware agina ho ama ne ba no na ya wudie biara hye maame ne mu ama maame no ne ba na ogwa kontrom niema nkoye ma no no eniema ahyase aye nti mo hwe kwan aye fa so se wo kosansuo a ana obi kire wa kwankire se kona kosansuo bi fa bra enye wo kogina nsuo no ho ana wafa wo roba na ade abom na wo sew amambre bi wo ho e wo se wo de tutu kwan e wo se wo sere esan se sa wo ho e wo ma wo no ma hyedem a obi ntumi mbebo nwura ho mfa ne pɛ mefa wo ba ne ba ko mfa nkɔ e wa bra on sere kwan wo ho wo de kwa a enye yie nti mo hwe kwan a ye maame fa so na wasere nsuo isi osere no omma ne ho kwan na onsensuo ni bi mfa nkɔ ya ade eno na ye maame te hɔ a ɔye no osere nsuo no ɔde ani die ma no sansa ha ye ɔno so ni fie nie nsuo no ne office nie ne dan ni fie ni nti wontumi mfi abonten emfa wo pem fa rubber mbebom se wo sade akɔbɔ abra wo nsere ne kwan ɛyɛ saa ne wo de kɔye na enye nti so obi kira wo se kokɔ se nsuo bi wɔ baabi fa bra wo koduru hɔ a ɛyɛ amamre bi wɔ hɔ ɛsɛsɛ wo je na wama wo ho kwan ema wasa akɔ se ne ɛbɛyɛ ne wo de kɔye no so no ɛbɛyɛ ye na awie mu die ɛno na yɛ maame no wadi kan ayɛ no medam asesa waje bre na ma twɛn me mama kɔ aba Pepa cho kai so be subscribe no comment na wa share na wa like nso biem mami me san so ba wo so de ne be ya ye betumi a connect ye ho ama the universe ye be connect ye so ama the universe de ne be ye betumi ne the nature akasa na se bibi wo ho a ana senfa so bi wo ho a se bi betumi ne mframa akasa ewia bo ebetime di no peye ni ahwe wiem eni ewiem makasa ye be kasa ma bibesi ana be ye adwuma okay One Day TV have for me that must say
say how to communicate with the universe. Yes, sir. Okay. Na me ka say we ka say nature. Na obi busa say nature ye den. Wan kobo Nyankopon di na koka nature pe. Ofo say we ka bronsam asem. But nature itself, any universe no, the creator himself. Okay. Enti opese woni universe ne kasa, the same as wo bo mpaye. O communication. Say o cast a spell. Said o cast a spell, ye say o pesa ade we bam. Na say o pesa o reverses ade. What you say? 81. There were 4 elements. Okay. Earth, fire, water and wind. Enti men fa ne say ye be fa earth, mother earth. Un say nipa bia didi. Nipa bia nom. What you say? Enti o pesa oni asase kasa, o di nidie e de be ma asase. Oh, we de ka fro. Nipa bia wo element a wo free man. Me pa chan. Okay. Ebi die ya asase, ebi die ye nsuo, ebi die ye gya, ebi die ye mframa. Okay. Ene na ma wo ye complete. Ene na ma wiase, abode nyina ye complete. Okay. 4 elements we. Enti obi ka say element kora ne den, eye energy. Me sa. Aha. Ene na ma wo wie mudie. Enti nipa bia so kura 4 in 1. Okay. But no uti eye 1. Eja wo mu, mframa wo mu, nsuo wo mu. What you say, asasi wo mu. Na mmom, wan kasa di a odomanko Nyankopon de ka won krabia ho. Eye ba ko say ye nsuo, eye asase, ye mframa. Nti wo pese wo ne universe ne communicate ana say wo pese wo ne universe no odomanko mabode enya enkitahudi a eye ahobrase enya ahomaso. Okay. Na we komo omo a omo believe in spirituality. Se ahunhum ana odomanko Nyankopon wabode a wabo no tumi wo mu na onkotena se mo bi nka nkere ne se emframa a ebo ikura wo de ya ade ya bronsam sem. Okay. Yes. Enti yemfa bibi te se emframa me prefer se me kire tu ene. Okay. Na ya to aso da foforo. Yemfa bibi te se emframa. Kuro bie ni ho ana oman bie ni ho amframa nya den Enim embo wo ho. Enti wo pesa wo ne mframa communicate a bia na wo nua bi wa kwantuom ne ho a kire no ne fa ne mu wo ho no ana nyema eto no wo ho no munyanka wo ba afia nka mo pe ye wo bi asa wo kura genuine heart okura komapa na dwemu ye fine no ni nipa ho ya wudie na woni wantwi bia woni mu a obetimi a communicate one mframa be di nkomo ejire mas point of contact amma ni nua na ye ka na interceding enti wo kwa asori ya si be gina mu maame eye mframa na de ko enti first of all wo nipa no you will take a very deep breath in. Okay. Ohun nkwa home na wasan exhale wasan ahome bi o ma gu abonten na wama wadwen aye ready say emframa wobofo ekuram ne awo beka no ye present obete. Okay. Enti utimi ma onsa so mane yeye utimi bu mu asema ne yeye utimi bu nkotodwe mane yeye opekra unya dua bia obetimi apatwe dua na mana yeye. The most of time opese woni emframa tumi kasa eye ama ye nye dua mane nye dua ase. Okay. Edua because omona etimi ma mframa kasa ejejema yasote unse mframa ebo edua ye chekecheke nyina no yete ye hu ne sa haban ena eye okay nti se opese woni mframa kasa ukopedua bia eho ye din eho nye fi ye ka fia se ye dwonso ho eja ya nan ewo ho enya bola so ti wo so obi ho ye garden ye wo gardens bebre no akotena ho din wo bia o se me abawa me gina ama me nua simesi onyame a wo bo osoro wo bo asase na wo bo sa 4 elements nyina kan nipa ho me stress bebia me nua ne wo semframa wo ho a ohawiwe manframa nkobo mfiri ne so. Okay. Amane we ya ato ni my ho mframa mbom mfiri ne so. Eye sane a wusi kano no na eye ho
Yes, wo di gidie taachire. Gidie ni mu ahwe ni we ye. Okay. Empire bia ni pebo bia ye di gidie. Because oduma kwa Nyankopon ye nim no. Ebi se oye ohene, ebi se otise. Ebi ya sketch na ma ye hu so no kra na bodwetwi fom. Okay. Obia ne perception about the creator himself. But ye nyina ye nya hu ne personality. Ye nim se oye honhom. Enti ye fa ne se ye hu no ba ye gini nwuma di. Esan se ye boni di ansankyerane ye den esidi a. Ene na mpa ye na wo bo e de asoma mframa no. Gidi se be ye ho because oyo nyame e kana bode ye ho. Enti se wo ye wo mpa e bo wi a. Eye ama wo remfi se. Nipa bia ne asase wa pam. Enti wo do na be sisi fom. Na wada asase asese o ma ho kwan. Na utumi gina wo na so. Asoma enframa ma na ye den. E koye. Okay. Enti ye yi ani free ho a. Ensure elements. Enka na water energies. Obe pensu ba tan a. Ensu a ehote. Yakase ensu ba tan bi ehote a. Ensu a onipa bi dibuo ema no. Ye wonsu bi wo hwa dabro no bi mu. Wo boni dia na obi wo hwa na osuru na ye ma hye no. Okay. Because sensu we ye mfa nsamfo nya den enko. Ono no yeso wonye. Untimi kwanko yimu na mum. Yes, yeso wonye but ono ne friend su ba tan. Because oma kwan na betoto ball agum na wankum a. Omo wa na afo na enum. Omo nya bi num. Oh yeah. Wo be hwie wo toilet na wo junso gum a. Omo wa na afo na omo konom no. Wo mo anom yare. Inti wo a wo yesa no. Wonya oba na wafa no. Wonya wa mu ne ebo odua na yedindin bo odua na wakum. Inti sansu ni bi wonya bia. Wokwa obi a wonni energy a ye ne nsuo tumi kasa ya kyereda. O kwa utimi de wo koma na yeyi. Okay. Utimi de nantwie no funsuo koma na yeyi. Utimi de nsafufu koma na yeyi. Utimi de gin. Ensa ye pama chesi tumu awom ebe so ja. So okay. E de ko e ma na yeyi. Wokwa wobetimi a fa wonsa bo nsuo ni bi. Se wo nnom a osena na menchiri fa hohoro wanim. Anase fa ka wanim sei. Na wonim ni din a na wabo ni din because nsuo no wanyi nchi a wona nanka nso a wonkosom no wokosoma no enti wo be ka ne enti a wo ba ho na kire no ye spiritual people ne de nsuo no ye ko ho ne ye koye ade ye wo kwan a ye pour libation egum wo a wonni ani na wonni mo ho akwan no wonko gire nsuo no so enhwie nsangum na emom hwie gu nsuo no boundary na no na waka wasem ebi a esu abena mimi ebi akoka kwantuom ye de asam ato ne so woni dansini bebi a wakoduru no nso no hwe ni ho ka ye betie nti mesre emre sei ene ye de ne ko kamera ni bedru no na asam na ye foolish case mate wudin ni omo pe no Mati wudin ti na maba. Nya ne wontimi nya bi danie oye nyame na bode no. Entime soma wo mensam nsanie mensam nsuonie mensam nantwie no funsuonie mensam awuonie nsafufu awo ebia nie ana mesre se wo pie fi wodam ene wasomdwe bia na wo kwakontokọ wo yama menti jiwei na wo kwan so wo de apawanum na wo de agu nsuo na no ebi ka mfa nkofie wo gya de sisi ho wo de twetwere wo de totototo fom wo bia na wo bo nsuo ni bi sadia wo ye na wo de nsa bom a na wo bo bi na de aka wo mama Okay. na wo kọ enti sa na ye ne nsuo ene emfama e communicating da foforo ye beka about eja ene den Eja ne asase. Yeah, ene asase. Asase de kra de ya kire. Okọ one day television a e wo ho. Eti ye be kire. Sane a obetimi ni eja. Eja de esaya de. Enso ye woni pa bi a eja tumi e na ti ni mu. Ono oka no na so de ya che kra na emfiri na komam kakra de e be fo wani so. Ode acha okra na yemfi na kubem kakra de ebefo wani so.
Mepacho ya mo modern so me subscribe to YouTube channel no. Mo be comment na ma share no ma like. So mo pese mo ne me maami susu di nkomo a number go screen no so mo contact na mo ni nkomo. Se mo tie na se wo questions bi a wo ja to comment section ho a ye be ready na ya hwe ho asema ya amamo. Ye da mo asese enen so mo ne ya twetwe nkomo.